kad ti se on javi posle tišine. To je trenutak kad žene najčešće naprave grešku i poslije sebi ne mogu oprostiti. Ali evo rješenja. Prvo, ne odgovaraš odmah. Ne zato što glumiš hladno, nego zato što si uzdrman. Srce lupa, ruka drhti i onda napišeš glupost. Nedostajao si mi, gdje si bio, zašto si me ostavio i gotovo, ode dostojanstvo. Zato uradi ovo. Stavi telefon na stol, uzmi gutlaj vode i reci sebi, ja nisam na raspolaganju kad se neko sjeti. Daj sebi 45 minuta da se smiriš i onda odgovoriš kratko i mirno. Hej, vidim poruku, šta tačno želiš? Ako krene na priču bez jasnog odgovora, onda znaš šta ti je reći. Razumijem. Kad budeš spreman za jasno i ozbiljno, javi se i staneš. Ne objašnjavaš se, ne pravdaš se, ne moliš. I to nije gluma, to je zaštita.